Mammy, would you do some mommy before? Something that I mean, you with him to mind the kai. Omazo also me saying. Me and Cassamy Mamma womb. Aye. When we are four. No, woman, your ma. Oh, the Mebra man womb. And mammy, you know. Passion. Obran were free. The passion we need. I didn't know my son on me. I used a collar before. Whatever all in it to say. Sir, a boo, how I'm crying about what? No, I could do to Marvy. And Namdi and Colabia, yes, you know, ye be. Send my Janice one or coffee. Mammy, young girl, shall be an unknown number of one. Didn't stop a little work catch it in. And Namlin on me before. Some may buy or kind of say, best say, then why was one yard. And I'm not doing. Any Adriani be or the best will be in a BS or Feddy. The crown is a big crown, a dribble. Mr. Commodino, as what did you? A woman. I didn't come in. Damn, so who will be our mere Dionis walk of Eddie? I'll come when you will die. One man at one. Just say, when will be a coming now, walk of Eddie? Seventeen of Kwame Gong, maybe I'm in Edians or Mr. Coffetti. Damn, a common room, woman at one. Saying I'm doing my so me, who's a here, Diani Bew? I'll come and move. Oh, I saw me going on just yet. What did you mean? I was talking about India. What did you mean? I was talking about India. One man when you added dear Vienna. Will be a dinner dear to Jana said, "You wouldn't if you would to see what was sacrifice." Now make us some food from a door can convince me. Sarko de Namus Yanoko against Yanoko Freddy. Don't mean convince me, mammy. That Mrs. Can't mean a for a joke candy and Thomas. Dear, no one, and I'm near Piano. Any advantage will be added a hawk as offer. A dear. Sabia, walk or toy and Benadia could see Sao. And one and I was 20 miles when Busana, I feel what kind of press or hard any channel so uncofa. I didn't show uncofa. Get the Massa Nocofa. Do I find a Gianne be out Yanaman or 5 with us? Or Fabi be a view. Now, Mr. Weepan, a Johnson party, I bet you make a place a Columbia before. I knew man or 70 minutes. And I'm making who else who Yamma Quench the Pijansa. Norigi. Who else some for me Quen, Pijansa. So far. And where be ye? Can't some for them convince you. I mean to me find she will must and to a man. I can't do some no okay, mean to me as Sacramia before. And I say, Mr. Okofan, what the Division of Covedi, and don't just before. So on as I can say, I didn't the channel so many yes, sir. To be the meaning to me, can say, we will be an hour, we need me minimity. The Cromusan sent Tiano Cre. And ye Yaliana, we yali. Some power siante yampa. And some my the Bahan Saja. In your name, or pack on us of me, my Sam Passac. So, in the Papa and Tasman in Dagonoson, Ewiase Mu Nsem 104.5 FM. Mammy, c'est moi. Nhyira be mama mienu ome maya postmortem just nkola be ifo na me diagnose mbusa say denti la nkola be ifo nia be no me ajezo me be ifo o se nam do anu makofari de ni si ono makofadi no jezo me be ifo ni twa homra na peni papa nso eni nkomo say ya malaria fever wadura ni nyadua heba mixture frɛ 0270417669 asio kwabena sije kaya me yaduma na me sole free keteswa no pa na me twa hwefo me sole ya me ne se ebeko ndie me sole abosom so me de kwa so na me de kwa kwaboa me de kwa pra konfo me ne na ma me sa ko ye gi number 1 da gomba ni bi ho me flo me ba plan malam bi nchen me flo me ko fa mai me sa flo me ba be poso me say free hobby and I'm the bar bonyo utwa adura side ho I want to make the name say me sika nyina be say for cover 300 million me aka sam kula 210 million am the maduma scan say me say ko bobi si 10 million me nyonko ho nyina be say and I feel me nine ho bi papa ye na feel me pro be there fie and I'm say I didn't do a dan Nhyira FM for Omo aboafo bia Omo aboa we scan me pe ma ho den ne me pe and anka watumi ayi maduma enti me de ko dan no oba studio ho na
Oma was it. Madame Nemoda, Danny Medi Hono was a number with our Bible. Menos Menacron for Tokan Nemepe. And no bizarre Bible was here and Tokan no be the IMS and Yale, Oma 1 month. Over Tommy. Now I see you on the Darcy. And now man 500 times and fan talk. Jam for being a lot of the Wapa baby, I may want my baby. I want no bizarre saying a bank and missing more for Plaza. Internet and Coco. And a bank and Coco. And now I'm a bar and Chan Coco. That drew the man because you. A Jorda, a Benada, Medania, baby, mammy, and fat money could have been. After me, sorry, and auntie and Nemunia, dear by babysitting crap, maybe my film and crap, my Nimiama Soliaco Pretty, Nimiama private. Nothing, me, dear, no to me, I'll use women so. For me, solemn friends who you jolly and your Mary. Hey, and I may say, yes, and you're doing there. And you're doing this that me ban now watching. I mean to me, Shampabua. I thought now to me, and I feel who's up more than enough. Abba. And there will buy the Hiba Baba, yeah, and I said, grown up the mouth. One man be I drone of the mammy. One man be as a fan go see her now in fan conquest. Oklaus, I'm Miss Casimir, 1 million fan told you. And you send me sure send your situation now. Down cram any dear and coffee. Missy, say now soft winning at young careers, I think I am told. One man may be beer, dear mammy, Dominion pardon be near the goons who she won them, and in the name no one the Bewa Salmon. Intimate Daniane, Enra, Naka, Enra, Naka, Mevan Sakawa, and Denabo, so many Danian is a blame, Shampa, when 2 cockrumato Kayas blame. And the blood Dimrica cockrum is a met me as a messiah, and not talk Kayas nor the plan away. Maybe I know. Oh, fee. I'm not coming. And this is Siano. Who person trimity for say, or buy him, Bossumi penny. Aye, and the question is, I would get Chima so many 2 years to make a care we need 2 years. Maybe the 1 month or the 1 month. I'm a was at 2 years at Japoma at all. I'm a way to me shampoo. And now I'm not different go new station about us here. My father, dear, now catch on my yellow stroke. I brought you over, dear, for did you know I come in our touch it? Nay, you're doing any pan bed, I bet you just over dear doing the 2 feet. Now, sorry, any panacramonia drew him and bed and one ton. Doing the media ratio, money GD Cassia touch it, say, send them up blame one to me, I meant to ask it. The drone, the men find the agula ticket, and I drone, men found 2 by moving for any. I will make them, Miss Olia, my dear man. Into why I have you, to me, Jack. Bema mamie no maya omo no mpanim fie so se nkoda me abai fo sanse koji oyo bi na nkoda no oye no ha omo hu fie ho no enam so omo ka onu asem se omo ya abai fo na bisa ma me se je nya sa no mo ya teso mo ya abai fo o se de edi kan enam do han mako fare no akoda bia ye bi de ni si no mako fa di ni akoda bia ye bi ti ono ntimi convince me am papa atifia papa mo akwaba aja na ho ti sai ho adu ya kasa memem no bia nti unka so bia ho ye boko yo de nyame ase odaruma o mani nkoda yi e mani o mo ye sai o mo ye enum ma se na mema sai mani o mienu na mema miensa yo kroba na friso e free obuakwa ago ana ye adwuma ban beton ties that's ramete unya ban se mo kan wote ye mechepa oni na tifie da bi menti hobi nkwana te woncha na so o mnchan o ba ni nche menu ba ni nche na sa mo tini sai sa se mo okay o tini sai okay ankura no me de o mo ko obo ase amanchem aya o mo na na dom ko tra be 2.5 years le ba se me san ko fo mo mra back jim ko fo ko akra no ana e ba se eno bi anko yi na sem de mo bremi ni aba so mo ba yan say be 1.5 years ni e ko 2 years this time na just 2 years mo na mi na ba from say o hun kra ni yi na hun say o mo
Baye. And I'm see a day. Also, Quaji or be. Oh, Prophet Mensah. Now, you know the bell fear. I would be see one. And Crown and woman no more sadden. I sent Common Mefa in the Pabacum free fear. Non fanunco, no cocoon. Non buy. I want Timothy. Ketuano. And I know. What a word, Honey Valley. A born. What a word, Honey Valley. And there, remember Banafi, Miss Robin Hundi woman. Maybe I'm with some crown, so I'm say, I'm movie. Omniana. Ketuana say, the schoolmate, a man both fruit. A man both fruit, and I dare a sign of a fan could be a biasi. I'm so quiet, and also the Nipaba Mukun. Okay. The Nipaba Mukun, I'm where then or no, I really. As I say, I'm in a say, Miss Minion, small okay. Say a woman, I say him. And we saw penny, so penny say, on the mates, and a man, a more a dear. I'm bad on saying a beba. I be sure of which may be flack rabbi and some bedroom temple corner. So I'm a dream termination in Asian. To buy a quasi or question. A little name, no fair say, and a crack. A woman, sir. It was out of Zena. Why not the man? Lots of us your honor, dear, you found to answer. Now you knew you must say the bear, be on crown between. I'm so okay, Miss Many argument, because said you almost been your mufan who did in a matter. Your ditch, Aban. And she now a summer Miss Bitmacaffa. Also, the Mukon can be uncle, you didn't uncle ye. Baby, I'm one, I'm through on as a meeting for Monco. As I'm doing a bar, Minia Barno. Oh, by my biacho. Sanya young biacho, some bay for my biacho. There been a year, me busa, my son Mokayana. A near Bia, Mignon, who near Bia. At this habit, I smell busa, no man knows more catch them. Only about say, the inquiry to some bay for the say. And now the Honoma Cofari. Janice Yonomoko Freddy. Sandy made your own team for Yazon Casimir bay for. What do you want to say? Okay. Meno ya june dia nanso so no enam se we nia ni dia yentimi hunu sa na bayi se wo ka se wo gina sa ansem no so a nkola mo ya bayi fo sanse mi no o kan yi aha metimi nyina sa ansem ni mi no nka se omo ya bayi fo nti o gidi se mo no mo ya bayi fo ampa dia me gina so no se omo so aka omo no asem se e be fa no kwa na jo ni ade ade no eno na me omo kan sa convince me se ne se bayi fo so adwuma omo ya anadwuma bi adwuma wia most adwuma omo ya no fansa na jo na omo ya yi omo ya adwuma wia de bet na ibu nsem bia o ya adwuma wia emema no ya adwuma wia bia kete no kotu okay no sa na ba yin fa ni kukuru kabiwe Papa Bishop Joe Edna Kachame Papa Modina o New Jerusalem Chapel so go ban pe yo woni ma Christian adu ani odi fata ani fa Clement ni mpanifo ofio nyina o so pani bi no obey fo papa fa no obeje na okona se otare eye kubehu a na ogina fom na aka se o ma nsuo no mu a o de kra no ebu nsuo na o jam na besi fom se eken ehwem o jam na basa na besi wani o jebe obeje ana afen so se otare eye kubehu a wonsi ansa na akofuru wei ohuri no tare ehu efe no obeje baibun zaman kasa okay aza kokuo no also aza kokuo no aza kokuo free dia osno kodia osno ntin kwara wo wani sa ana me kire mo se wo de mo nya bibia nkyerɛ wo no mo nkɔtena wo fi akra ba ya design o no anko ana mba ono mo nkɔtena mo nya bibia nkyerɛ de bi o munni anya bibi sa by for the fancy me ni dia o ya bibia me hu je se bia nipa no asem bia to ana bia on be kan be for the se me hu be ya me hu nkoda mo tan kan sempa na ketua bi na e no kre mo ti bi kan sempa basa odi on tiase bi kre obi na aka no wate no nso ka bi wa hu e o zane won ho
ano de me no ya adwene se enkra no bitimi ka se bi ho ana nya nokure uni aba no oye no so de sira wo mo ana se o mo no me ana o mo ye den oye no so o se si ho so ati me busa akra no kra ba akokro che se me busa se na oye no eye den wo fi ho oye no oye den no se memra bi na se ma me kan cham se oye no wo fi ho a eye den ano se ejare etwafia no hia entise bia baifo na se ni paboni asunhuma se mo ba oye no ma no kwai oye be no kan wasem no on the prophet Mensah oye no mini aba be toye no angel now again Psalm 91 okay no oye no me sheda Psalm 91 o toye no de ko fio no kan so mo da mo na anaje wase dabre anka obedi samane ana oye no bono nsemone be nan ko bedi nkola mu so ntimi interview mo nsemone be nan ko bedi janko obefa enipa baako mo fa se baako awu fi ho na nko mo so dina ko ko so mo se omo ma omo ye no omo fa enipa no ambi mada nti omo demand se omo fa enipa mra baby omo tie no nti yenda go nozo me bro for nonte yenda go nozo asemi asa mo publisher na asa say nkran for di yenda go nozo mo hwem na mze yenda go nozo ai What's Odi for Joseph Mensah ofia sanso na kwasi bu afoso ha mi producer Naje ampofo etamechi nkoda ofia na nso mu mpani mfie so tie ntimi o mo nkasa na nkoda mo ya baifo na se ya dai bi no mo so na se be mo kaka nsemu no na kwase ori ni ko ofio na sa ne ma na adwuma Odi for Joseph Mensah ebeje Odi for Makwaba Odi for na mbom ti say eda obo ade na se yo nsem ni bram ho no oda ni kwase mo ya baifo oye India no kwase ya adwuma de ne mo se kasi gina ma min se mo kan so a ze nkola no nam da horma fawe de no mo fa di a kam se ne ni akoda bia bi don reach nkola brim o timi ni pan e wo pan no o gina pan no de pan ya agwo mo fa no atwe wonim de wo de ayi ahoma no ehye o de chepa pan ye no mu a o gina pan no ho a ya se obusebuza no de agwo mo kwa no atwe don reach don ai o di fo ya go etio okay akwara no betumi menya baakudin omudin of area nke akwapa no kwafo pese hu se nkola ye omo hoyi ayampa so mu wani aye beyie amra mi se fa omo ni bi enko benkum ten okay eja usu rivo ewom anini wo ho omo wo eso gawu tisa ko zo mungania ti eye adwuma na ne krose de no mkodi o school na de baye ne ma wo mo ana se fi mami na buzuam mami o se nkodai ewia na mo aduane aduane no mkodi ni school ho ne de sa problem ne bla nkola yi amra mi senifa efri omo mame baby omo kwatena ayi nso a mame no ho mo kwatena ayi nso enko benkum 10 okay aduane no mkodi ye no nti da so ho na ne krose am ko so mko fa akoda bia kokuno wo abusuanum sisi ano omo se ntumi mba akola bia din chairman no ho no hwe no be style nti ini ba ya na nke bi ni din ba ya na nke bi okay so akola ndo obi anim ni betima boni din obi anim akoda no akoda no fa na kono onu ni mpani mfie so mikaze bia o yepani chero sika no oye peni yonya kwa oya koda yenya nje die koto de nebuja do for ye mi ni odifo bi no abaso odifo the government na utiti sansem we ya ebi we ana ya na ebusimka asofo pi ta sa ni no isa kwa na begina ho hani ba yeni ma no di ho to no so wana di ma ho na akoda no out of frustration no kan se mi sa abasa ne ba ifo na mi ko su na yesi sansa no di ho sa na hu no the government on say me prophet Joseph Mensah me obi a obehwe me a man mu aye hwehwemu wa ha kwala ba ha bi be say but more na wo hwa kwasibu afo hwem free say start e do hwa mo amabo mu be wa fidie we so a me ye nya be tre kra animu akwapa no kwafo nka na me so minimu mo ena me nkobo mpaye ma wo mo se chenchena se mo ye beifo me match be yi ena oye ono so ade akura wo mu ni se
maame bi kura obo ase ono a ne nua ba a kwala no so anyini omo nyina ka omo anum asam saa a ma no kura am say ofre o bra bi kura kan mu nsam nyina ade etesi saa sam 91 say wo wudan mu a na obi wo honhombone a na den say obetumi ne oil natena nti me maame we frɛ na sabra na technician safo okay oka me si o me de enkwala asam saa de aya menjindi but me oil no menim se ne esitie na bible we so ye baaye na ye hwehwe mu no nokre adadi se enkwala no wo saa nyoma no nti na ye se yetumi pa kwan na ye yi free omoso nye saa ede omu kokko ye pe febo wonzi amanfo hu omo a na omu ya beifo na omu ye se na de meka che ma me ne se ade ye friend beyi enya ade ye huhu saa se beyi wo baofia chenchina pam nkwala no kogu ni papa so ana se ma nkwala ni free unchen da bi eye huhu ani ntina ma wo se wona omo tena sa che enche mu se the government say oil na nkofi ho asa ade we yina nka wunhu nti ade akra mesre no se wo no omo ntena se ne ano omo sitena enko yi omo nyoma se ne o papa ne omo nko da bi me meye ho nyoma na ni na afili ho no ma afili why aha nti ye wa asofo no bi ho aso se ne the government wo kan omo di hu ne ton kwala no so na e kan da bi ye ubisa ma me ya no obeto oil eno ma me no so mba obi abeyie e wo fie ho kosi se nkwala na bi na no omo ka odi for de na asa ye nkwala nkiti be yi no nkwala nkiti wanko e wo ho e bi ani o aya nyonko me ka bra na ye ko school na akwala ba akokoto sa do nse first na ti patrick na edua bi na hye nti akwala ba akon de ma no nyonko se oje na akwala ni agro nti odi hye ni botom na ni wure fiye adegoma na adechi ya akwala ni ma mi sinyo mokohwe adani nipa nsa no nipa han ebisi ya ko me kai pa adani nipa nsa oti ase nti eyade a enkwala no se de we wo mpanfo mu sa na e wo nkwala mu but akwala bu ha tum sa ne dia o ka ne dia wo mfa kwan mu enya de papa bia obi tv bi na wakohwe na wo ka bi ye wo sa de ne wo ho nti na de wo ho no yo ena ya benu sa etino for a chance e adwuma e wo atibetim Tabumbola Junction sana ka chairman say ti wo yo Prophet Joseph Mensah my telephone number is near 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0504 604122 0504 604122 the woman echina yeshia media metena se na nyale no ho akere wo mo okay na the woman nche bia ye bie clinic no okay na mede machine bia ba Ghana krom ha heba doctor bia no wa sa machine ni bi mahin bi machine na aba no enche bia me bie clinic na me bia no eno wo yo bia wo low sperm counter anya fe na ye ka se giedro kokonu mu o ba ya the machine kan wo hwe ane sisi ya ehwo na instant ese eye adwuma ele kan o madwa na gbewa no na kiki no ese eye adwuma mema kwasi bo fa trahe kwasi bo de so o ma mema na trahe so ahụ enti enche bia clinic ne beba so na yenya mbie clinic ne nche se ye hwa ya lefo ye na wo obema na ewu ayetumi ma na sole ye na wo stroke ayetumi ma wo stroke no tumi ko diabetes pressure HIV hepatitis B enyale ne doso Prophet Joseph Mensah Sunday obi a otie mi bi atie obi otie Nhyira eye Sunday bi atie awo asam no sesi ade ba na eba na mikunu wo low sperm count wo de ne tu adoso ahoto aba obi ha awo no wonim de enti awo ne mba enye se okotena baabi ne yeyi wa wo de ahya ha ne yeyi wa wo de ahya anansesam saa na de te ho saa na womfie atwam oba nso de wonya 45 years kwa awo no na bonsa ho unhu biem a transmogrify oti ase enti sisi ano wo bia wo asam bia ha obi anyame yadoma ekina yetimetim Tabumbola Junction o de bedame ya wa beka ususu se obi abodua na se honhum bi ha wo nyambo ekina fa bedame obi abobra o 40 years oni 40 Ghana 50 years oni 50 Ghana 60 years oni 60 Ghana sade en sisi the government ye twem
obi okra wo ye adwuma so onim adwuma ye so ye akwapa no kwafo e be kire wo adwuma ye sa wo ye okay na wanka so abedi hu adanse enti Prophet Joseph Mensah nyame ya adoma kina yetimetim kumase ha no yetimetim Tabuom Bola Junction Juada na Benada ene yehia wo me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and that's 0504 60 41 22 0504 60 41 22 the woman who say you can oil na se na bia no obi behia bi oban Nhyira FM security point 1 also per Psalm 91 ni nua Psalm 23 ebi wo ho ukọ your friend saying Paulina Esapon ewo konongo ewo nso benya bi ewo omo konongo ne mpata mu no benya bi ewo ho nti Prophet Joseph Mensah me de bia kasa tintu an toponko ne mu magro ne fom makram me da se odi for Joseph Mensah kwasibu afo amansambu afo breakum number 1 yenti we said the whole na prophet I can but the mpesa man for the show mutim se bia obi beka se in a day ye say all you be na dey dey nipa ma obi a remfi enya oil no na e beka se prophet na we so powerful na say wa bin enya ono a the woman say naturally nyankopon na nkasa obo na de no wodi niema bi ahyehyen haban mu haban etwe ho ahie nyina nyame de tumi ewuram wunnimu a unnim eno na prophet na hunu ana watete saa haban no waposa ana wakeka afra na odi aye saa oil no enti konsaka saa oil no I hate to say poison ujidiu unjiniu poison wonu ma obewu saa na nyame aye no enti oil na nkasa wo ho no nye se eye prophet na nkasa no na ate bi because wabe but nyame adanadi ana ameda hu say secret wa ha ahaban kro no mu ana odi enti e ma wokoto na ade kosu dem ho no ma ahaban na nkasa nyankopon hyeda boma yen se ense yare na wunnimu a ana ya na ma obre enti ye say the prophet ka no ebi obeka say obi bo nkora ne beye nya beye na ye bo mo na imum na kwa say oye na nkasa wo fie ho no ma e ya ahaban nyame de tumi na him eno no emma wo tumi bone ekwan se obi nye obone wo kwa ha na dwene enu ntira ma oye no yes adwuma nti busuafo nyina wo mu pe oye no bi no wo ben Nhyira FM ha ya security checkpoint a ebi wo Psalm 91 and Psalm 23 ni nyina no ebi e wo horom de go ya kwe na menchia eye nana mongoy filling station manager and afi prophet Kofi Wisu abandoned the spirit of air ministry obu akwa menchia nyame nchi obi aminim sa china de ye ba no fu vem no china sama ba asema bachina every no say with you every ebacho and na ball ho nti nyesema mantem na ball ho ntombi ball no tam kakra na de bi kakra bi nti every nhyɛ so nyame adum agina asema eba no anya asam ketwa ano den akoda mfie dunum sane papa ni nada ane san oso ne dan no 30 ne suwa kum koto se obi di enwina se wa ofa no e wo dantum o fa no dantum no ko fe na paso mehwe akoda ibaya odufi ose papa okwana mo 13 years oni me die asem wey obati ho asem nyame na papa nto di agrobo bondu akuno papa ne se da bi onyae akwana nso waye oso di agrobo se nam so ma wo mamunsia wan e yagu papa ne so mpe oba no ba nso pepe agen sem bebre ne yamfa hyentu nkomo kuntokwa nti ne ko se papa no afa ne ba no obati ho asem nyame na okoto so se obi be friend man ko pie ne ba no 20 no wo kasa da bi onu an kopie so bi fo ne kopie so okay no be ka che busuafo no akwana nse okura mo 13 years oni me die okay ochina na oni me die no enzu ne bae na mo nya enzu ne bae na mo jana nkema ni nyina eye ochina betu aso 83581 83583 sana okano hello yepacha udina akasafre he Okwentiri na Afrika tude ni wadi ntawana happen. Yepacha etio Mbo sana ka message akofa nukwafo ho de research nkwala na wo mo nya yi bi from mo na so mu tisa de yo ma sha she e so bi dia ko de na munyini dia ene na de go e be di o mo ni nyame adwuma e da se hello okay Kwame Mwaku original Nigeria
ɛfɛ bɛn ko mama nkyɛm nya kwasi bua from so penny so fudo ubakutria the Lion Church ofa the blue Ewiase also some of the incident make the peace as a prophet I feel and the Bible the quack on steady or him she made say Ewiase the must say my man we know na be mu was media mudi mo ka se je chinsi se de ti mo ko en kula ne kakai se bi nke ho bon kula na na ko yi fo so mo so bitwa mo se de ti bi ojidi wa panu mo do ti mi etuma nkula no mo no mfa ho yi opa let's go mo da so ntwa ka ti ofa en ko pon ka ho ma me da shi hello ajawusu udina ka sefre he e geti ma bi so me ka sefre asande be fa odaru ma yeti opa ne ka se ro pom di se mention edge papa mo e ka kra America no se na bata bi o mo nhwo mo yem ze nkura edi ba bia o ko ha kwa na akfa sa ha na ba dim se sofo so mi se obehwa ama bi bia ko de dem pa bo text amam je twa bi na good news ana be kwa he no me shaba Allez. Salam alaikum. Alaikum salam Idriss, comment allez-vous? Ça va, d'abord, tout la famille va bien. Oui, Dieu merci. Tout le monde en gros. D'accord. Parce que je me suis fait un amassement. C'est d'abord, c'est Ewiase pas aidé. Au bas, au côté dit à Assam, au côté bien à Assam. Maintenant, au bien, les manons comme Bassa na et bien Yamiase, c'est une boudron sur l'année d'hier. Mon bois, anka ekire bia ministran ma me no papa mo omo nkrokro nkwala no no tazo mbeyi omo yembeyi fo omo ye omo basa de bon dawase Idriss, merci beaucoup, la prochaine fois. Allez. Allez. De bon Jatalinier. Wow, this is Robert am ga to ko chunkwanza il nous a dit na ba woni de bodana amaka yo fatini na bibia na ebesibia no motumi otutu manefu ho conservative game ho so be ma bibia ya kama na e kan ke ya ma me no se no ne nkwala ne ti no ono mo ntine sa ma me bibia nsa because obedu Nhyira FM de number 1 radio station ya Central region ni de bibia be kama da go me fa konyo sinche me am director Boris B ane makonta obedi brown me da se merci me da se pe hello dagon Jatalinier majo ya jababa ma kwawa so no majuma pa mo yi pia odi we chare mo ka se fira aguna jamaate me pa che tia pa che na yi na no ay enkuno aka no sam 91 no ya be wa asantima mpo ay aguna jamaate menye wo me pedia to menye no han e pa che betu ban Nhyira FM ai ay mo aguna jamaate o mezo o aguna jamaate guna jamaate ne gisa wo modia to fasa ampotembo anya za anya dia banyabi mate medase Allez. Dakong Jatalinier. Good evening. Bajo kakwambet ma kanisa misrama mumbu ankwala na ankwala wende ombe nyine na nipasa Ewiase. That's it. Yo, Miss Medase. Hello. Me pacho udina kasa free he. You free mudugu mi kasa free ya hafu. Ni pacho etio. Mama ni wamo nyem kuna boko mo onye omu he. Na ba ifo de tata ne ta kwa wo tata na wiara na jonu so betata. Metia bra Mensah ne yire Sister Grace. Mate yemfa nyina isi onyame yadom ochina beto aso we kakra bi na ebre osanse ne commentary koso ntiwie na kaspa kakra bi na yede bi kakra kire onyame yadom ochina beto aso na aseme bande ochina jeja ho a nseme fo ase gwanti bia wa ye ho akoda si papa fa no bia no 13 years papa yire no ne die papa se menya sa enam so aware e ya agu obeti wasa Ewiase Mu Nsem yadom ochina nwumre eni Nhyira yefa me gong makramo say malaria fever what